شەمیە سەری سبێ زێدەباری بارانبارین و سەقایەکی سار خەلکێن دڵخواش بوو پەقشکردنا ڕووبارێ ئەناکۆستیا لە واشنگتن دەرکەت بوون. Ez li vê herêmê dijîm li sala borî demê pandemiyê de min gelek wextê xwe bi dîtina cihên herêma Kingman Island veborand. Lê mixabin gelek gilêşet rûybarî de hey. Ev kes di bernama girîn bot siyabajê da bi dilxwazî kar dikin. Qayîkan kirê dikin yan bêkirê werdigirin, diçin ser rûbarê Anakostya bi rêda gilêşî heldigirin. Her du kes qayîkekê digirin û kes hene çavderî û zêrevaniya wan dikin heta ku karê xwe bicihtînin. ما آلاوین بنگهین بو هلاندنا گلیشی هنه هوسا ام هن آلاوین راکرنا گلیشی هر وها توراجی پیدا دکین لی خلق حول ددت همی جورین گلیشی جاوه در بینن ام داخواز جوان دکین پیشی بلانسا خورا گرن پشتی دست براکرنا گلیشی بکن پرانیا گلیشی لسرخین روباری هیا لی نممکنه مرو بکاریتن بپیام بگهیتوان جهان جبروی یکی ریوبریا جنگه واشنطن قایق آماده کرنه بو کم کرنا گلیشی لی فکر وی برنامج در و گهشتیا امریکا. از بجداریا کنفرانسا کوپنهاگن ببوم وان برنامه جدا بو باجری هبون از لچرخه کا بچوک یا الکتریکی سوار بوم جبندری دچوم من قایکن کسک دیتن لسر نویسی بون ورم وی ببینن از چون من دید فکر کاجی هاتی بو کو کس هنه درد کون بر آوه و گلیشی کم دکن ودکن از سطلکانده و بقایکا بدگوهزن ایرو برنامه گرین بود سل 5 ولاتین اوروپی هیا زیادتری 42 تونن گلیشی کم کرنه به هیویا کو واشنطن جی همان کاری بکه. وکو دبینین نزیکی نیف ساعتی از هاتم من افهمیه کم کر همو بطلین شوشنه اوه همی لیوان درا بلاو بونه. نه تنه گلیشی بلکی برماین فابریکان جی هنه ریوبرین هرمی دخوازه و پرزگریکی چاره سر بکن کو به میلیونان دلار هات نمزاختنج بو پاقشکنا روبار اناکوستیا. هند کار هات نکرن لی دیسان جی پیوستی بگلک کاردن هیا حتی کو روبار باش پاقش دبه. روبار یه پیز بوی جبر که حتی آستکی هر دم فابریکان لرخ آوا چید کرن وان پترول رژی و گاز هنه اوا لرخین آوا انبار دکن. از پشراستم که حتی سال 2025 افروباره دی بوراوا ماسیان و ملوانیان دست بدد. پشتی القایقان سوار دبن کسین دلخواست چوک و گلیشی کم کری دکیشن و پاشیش هف جدا دکن. همی هفتیان پلانا پاقش کرنی هیا. لیل جهیم وکری زو بجهته. و پلانا دنیا پاقش کرنی دل تیرمه دست پی بکن.